Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Annabel ni Vince, banag ang nagsakitan unay tirik na ti baro. Impagarup na ani Marshall ti makagapo, nuapay asaan asinungbatan ti balasang. Gapu iti dayta, napanunot ni Vince, ti makisosyo kan ni Marshall iti negosyo. Iti may sangal daw, nagranada Annabel kan Vince, ijay farm ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anapauluhan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm ti gayam ko. Saanan, madam? Dito yak lang ang lugan. Urayan ka dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunod iti ex-girlfriend ko. Anya? Uwan, madam. Sana bali. Sumurotak to. Intun sumarunaw. Sige. Ang ano sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Uwan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Ah, Adda ka ditoy, Vince? Juan, adala ko maumay ko ibaga ka ni Marshall. Apag iso, adda kayo matgayam dito. Wan, kahit ko ngamin ti makalang abmanen iti press ko nga angin. May bagay launay kan katisuot mo. Nakapimpintas ka launay. Agyamanak, Vince. O sige, panawan ka pa dito eh. Kaya't ko ti agrikos iti farm. Kaduan kan, Annabel. Saanan, Vince? Agyamanak lang angan. Sige, agbati kayon dito eh. uwan, madam. Pimbana ulatan. Talaga nagbaliw niya, Annabel. Sipod na amuna ni Marshall. Kaslalik-likan na kon. Imayag. Taumay kumanan ijaya ti ibagbagaken ka, Marshall. Nasayaat mo timay ka. Gaputa kayat kamat ama kasarita, Vince. No kasta, nakaikad din ka? When Vince, iso apad padaanak ti umay mo. Okat, mayat ka kadit ising-asing ko? Mayat ngagpaiso ti singasing mo. Ngamsapay ko tamaawatan nak iti desisyon ko. Ha? Pasensya ka na. Uray saan tapay nga agkasosyo. Anya? When Vince, tapno maipamay sa tamadlaang ti imatang ta iti negosyo ta. Tanog sosyo ta. Amangan no jak madla masangot iti mulong iti resort. Marshall. Maapresyar ko ti ayat mo ang makisosyo kanyak. Nga mulidag, Vince. Amangan no jak madla kabailan. Sana bali. Tainton nakasagana ako na makisosyokan ka. Pakaamuan kanto. Talaga adinak ikaskaso da di ang Marshall Apay ka day, sir. Di nakit din kayat ti makisosyo kanyak. Saan ka no ang masapol? Kasta aya, sir. Kasta una iti panangay ayok ken kwa na. Yam talaga di na kayat. Aya. Panagkunak, sanak ngagbaligi iti planok. Sigurado nga awanan pagbaliwan ti pangedeng da di tao. Aya. Kan adda na sakit tirik nakin kwa na. Gaputa mariknak nga iso ti ayatan ni Annabel. Kasi tinaminsan, nadaron ko ni Annabel iti farm ni Marshall. Aya. Anay kao, sir. Sinipit nakmatan. Anya? Anay kao. Aya ka di pa iti sungbat mo kanyak, ha? Pasensya kayo, sir. Iti sumaro na anapudot ti ulo. Dinaksong-basongbatan iti baribar, ha? Amang ano jak makapagtepul kat anya pa iti aramidakan ka. Annabel, sapay ko matasan kang agpanunot iti sabali, iti dayto yung ipudnukan ka.
Anya ka di dayta, Marshal. Ti kinabayag ti kinasingid tayo ti tunggal maysa. Mariknak nga espesyal ti lugar mo iti pusok. Anya? Wen Annabel. Inot ang nagrusing ti panagayat ko kan ka. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Marshal. Pudno. Talagang ay ayatan ka. Katsapay ko mata ipaayan nakmat iti gundaway amang ipakita ti panagayat ko kan ka. Sige. Ikan na kitinaan-anay apanawan. Tapno panunutak anaimbag day ta abanag. Madam, pasensya ka kuman ano, tila madildilaw ko. Apay ka di. Kasla ka na yun gamin, ti isa sarong karni Sir Marshall dito yung mansyon. Kuwana na. Pasensya kan ano, tila ibagbagak, madam. Kinapudno na. Agar-aram ni Marshal. Iso ka na yun nga umay dito yung mansyon, nana. Ha? Ay na, siyak lamay sa. Kay kayat ko ni Sir Marshall para kada kayo. Gaputan na anos, kun ada na talgad apagsapulan na. Ha? Wun madam, sigurado anaan-anos nga adayaw, ngam dayjay avens. Talaga ka di asahan nga agbali ti pangitay mo, Marshal. Pasensya kan, Vince. Ngam talaga aday jayan ti desisyon ko. Ha? Wen, Vince. Gaputa amok amarigata nakto, inton makisosyo akan ka. Nang runa, tadayo ti ayan mo. Awan parikot iti dayta. Ada akmat no bilang? Anya nga iti serbina ang makisosyo akan ka, no di ka mo't matulungan. Anya? Sapay ko man, maawatan nak, Vince. No ngay ibagak agatangag ti uray kagudwa ti negosyam. Uray jay organic farm wala ang kuma. Ha? Nakarkaro ajak umanugot iti dayta. Gaputa dayta laang ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Inkarkarigatan da dayta nga impundar para kanyak. Iso anas kan nga aywanak mat. Anya? Pasensya ka na talaga, Vince. Ngamsapay ko ma. Tasaan aday ta ti makagapo, tapno umadayo ka kanyak. Roses and chocolates para kan ka, Annabel. Thank you, Marshal. Mayat na ito'y pinilim a pangananta. Magusto aklaunay ti ambience na. Wen, Marshal. Napilik daytoy akla sa restaurant. Gaputa kayat ko ang memorable daytoy akan ito. Annabel, Nakasaysayat ka unay kanyak, Marshal. Di ka nagbaliw. Sipod na amo ka. Aging gaita. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Mariknak nga agay atakkan ka. Iso anak ko nak. Akayat ko ang memorable dahito akan ito para kadata. Gaputay ta. Aklunak ti panagayat mo, Marshal. agyaman ak unay, Annabel. Ikarik. Ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Kat saan kan tupulos apasakitan. Vince, sapay ko mata maawatan daytoy nga ibagakkan ka. Anya ka di dayta, Annabel. May papanday toy. Iti saan ko apanangaklon iti panagayat mo. Sapay ko ma, tasaan ka agumurgura? Ha? When Vince, nang runa no ibagak manan, nga agpatingga talaang iti panagpagayam. Gapo tani Marshall, tinamagpitik iti pusok. Anya? Lokasta. Agayan ayat kayon ka ni Marshall. Jackie Libak, Vince. Kat kidawag, asapay ko matadi ka gumurgura. Kan di ka kumamangriribok.
Sige. Awan maramidak no talaga adinak ay ayatan. Agyamanak no kasta, Vince. Agyamanak no maawatan na. Nasakit tinakam ko itiday dya, Marshal. Apay ka day, sir. Iso ti makagapuno apay adinak maayat ni Annabel. Anya? Gaputa agayan ayat dan adwa. Anya? Ni Annabel ang mismo tinang ibaga kanyak. Ani Marshal ti kaayan ayat na. Talaga akasta, sir. Talaga siguro nga awan ti marik na ni Madam Annabel panagayat kada kayo. Kan maysa. Sana da kayo ti para iti tunggal maysa. Talaga kit dia peste iti biyag ko na dia, Marshal. No awan na dia tao, siya kumati inayat ni Annabel. Ha? Sana nasaya at ti gumurgura, sir. Awatan niyo lang at talaga akasta ti ayat. No saan mo agasat, talaga asaan. Angam no talaga para kada kayaw. Uray ilislisyam. Sumabat saba. Masigurado ka nasakit tinakam ni Vince. Gaputa si kati inayat ko. No kasta, nagaramkan ka? Wan, Marshal. Ngam awan apulos ti mariknakkan ko na apanagayat. Ngam adakan ko anan, nugumura kanyak. Maawatan namat siguro dahi ta, Annabel. Gaputa narigat mo't apilitan ti bagi amang ayat, iti saan mo akayat. Day tangarod kat, Marshal. Sapay la kuma. Kadyak sayangan ti impaay mo, akan nito, Annabel. Talaga nga ayatan kan ipatag ka. Wan, Marshal. Aginayat, kan agpinatag ta. Kan saganaan ta, ti masakbayan. Sir, asino ka di ti kain inawag yaw? Nagitibuyot ko, mangigmi. Anya? Apay, di ka mamati akabaalak nga aramidan ti imbagak. Sir, kunak man no ay ayatan yaw ni Ma'am Annabel. Isu nga rod abinilin ko nagitibuyot ko amang dukot ken ko ana, tapno idatagda kanyak. Ha? Ay, sir, hindi yun patuloyin na itaplano yaw. Agbasbasol kayo lang. Di na kontraan no di mo kaya tapaltugak na itamuging mo. Anya? Ay, sana, sir. Ngamti kunak lang. Sige, ibaga mo no anya ti kayat mo ng ibaga. Ay, kuha, sir. Ipaayaw ti waya-waya ni Ma'am Annabel. No ay ayatan niyaw. Tapno agragsak mat. Saan matlaang anaragsak ti relasyon yun to adwa. No ipilit yaw ti bagiyo ken kuana. Tatinapod no apanagayat. Kat saan laeng at ibukod na apagragsakan ti pampanunutan na. No di kahit nakasagana nga agsakripisyaw. Nalpaskan, Ibagak ibagak ken ka. Asino ka kumaamang isuro kanyak, ha? Awanen makalapad kanyak. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Jak nagunod ti kinabaknang na. Sa ita, jak manen magunod ti panagayat na. Anya? Ay na, ay denggan na kumamat sir. Saan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? No di kat isuda adwa. Madam, saan kayo kumapay arom-romwar? Apay ka di, Joven. Paumay ka no itan, tay am mo ka trabahador ni Sir Vince. Adda ka no umay na ibaga kada kayong. Anya? Anya ka no ti bagana? Basta napatag-abanag ka no, madam. Isasapay ko mataurayan yung. Sige. Sana bale, tawan ti aramida kita nga aldaw. Rikusak lang ti resort. Tainak kitaan no adda pa'y dagitinaskan ama aramid. Wan, sige nga rod, madam.
Yaman nak, gaputa inuray nak, Madam Annabel. Tata, da kayo ka diti ibagbagan ni Juven, agayam na? Wen, siyak ni Igme. May saak at trabahador ijay Vince Resort. Pakaidayawak ti makamam mo kada kayo, tata? Anya ka diti gagarayo? Saan arumba nga agbutang kakanyak, madam? Gaputa isakit ka. Isu nga imayak. Taumay ko ibaga ti plano ti amok. Katsapay kuma, tanam na maagmat ti siguridad kaw iti daytoy nga idanon kaw. Anya ti kayat yu asawan, tata? Madam, agan-anad kayo kuma. Gaputa plano na kayo nga ipadukaw kadagiti binilin na atatao na. Anya? Wen, madam. Talaga aday tati plano na. Gaputa na amuan na nga agayan ayat kayaw kan ni Sir Marshall. Idi pa'y lang amen nga agayat kada kayaw. Kayat na launay nga agasawa kayaw. Tapno agtipaw ti kinabak ng yaw. Kunak tupay kada. Adda saan anasaya at aplano day dya a Vince. Agyaman na kiti day tang indano nyo, tata. Katnamnamaan nyo. Saan kayo apulos amaan ano? Awan to ti makaamu nga indano nyo kanyak day ta abanag. Marshall, masapul nga gan-anad ta. Nakasaok ti may sa atrabahador ni Vince. Kat plano na kano apadukot. Anya? Day ta ti pudno. Dakas ang talaga day a tao. Pudno ti kanayon nga ibaga kanyak ni Mang Temyong. Adda sa bali aranta ni Vince iti pan nakisingad na kanyak. Anyan daya, Vince. Impagarap ko no napudno agayam. Ngam saan matgayam. Wen nga rod, iso amasapol nga agridam ta. Ti trabahador na amis mo tinangibaga. Asa bali ti ugali day dya a Vince. Kunaklakit din nun napudno agayam. Saan matgayam? Wen, Annabel. Ngam nupay kastang. Saan aday ta kumatimang dadael ka data? Agtali na talat ta akalmado. Tapno maprotektaran ta ti bagita. Talaga gayam ang dagos day a Vince, madam. Wen nga rod, panagkunak. Nagbalatag kanyak ti plan-planwak idi, ijay Vince Resort. Pagkunaan nyo mo't, madam. Kanayon ko idi atuladen ti resort. Gapo iti apal ko. Inarapaap ko pa iti makisosyo kan kwa na. Ngam jak nagbaligi. Madam. Ngam ita, maamiris kon ti amin. No ikumparak ti ayat kan kinabaknang. Natimtimbang gayam ti ayat, Joven. Pudno, madam. Natimtimbang ti ayat, kunak. Gaputano kinabaknang ti ipangpangruna, nga awan ti ragsak iti kaunggan. Awan mo't lang, Sir Serbina. Idinto tano adda ayat. Nawaya ka ang makapagtrabaho. Tapno magunod mo ti kalkalikagumam a kinabaknang. Pudno launay, madam. Papanan niyo ka day, sir. Awan bibiyang mo, Mang Igme. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Ay na, isu nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka disturbo. Kendi mo latan sa sawon iti sa bali. Ewan, sir. Ang sa dino ngamin ayati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Umadanin ti anya, sir. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan dagiti buyot ko tagtignay. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen
Ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.